Now what she a chemu ye and any video be a circulating at the Alpha blogger Zion Felix home and not just a video no emunona chemu and not just say Zion Felix one abaya ni din at the Erica a secret wedding be and just a video no circulating do na say na Zion Felix on a minalen ena ewo ne girlfriend a wo bia enim no a just say ne dodo na anim no Instagram minalen touch ne de keka ewo enti eba ne sen ena afi de wo jai no ana wo jai no akwa ware abaya foforo a just say ne nu ema cutie juice edin chemo bewe tu edwa chemo ma Ghana fo nyina eti asesem Erica yi wo bi a chese wo ye ntuni na enam say Zion so blogger ne site no nkofo ehwe hono no ntino oye na dwen say nanyum no onhwe no won promote man nti promotion no emu no na je say wo bi hu de ye mema de o makwa ye say fish ne ye okra odi wo moto hono ma ye de abako bere ne yonko so okra na we fish na bere okra no na wani say da ne dan so de nkra ya na wo mudi nsamoni no na je say ne ye tonga yi kokoko so ma abaya Erica ofa ye funu no na nam so ema abusuafo to nsa ede fra Zion so wo mama jimtum sa ampa wo mo ana wo ne de hye no ayeden afa ye funu no na okoko pie mu wo ho no na abusuafo ka se wanya abade ne yeso mu wo se me ba no wo ye kokoko knocking ede ema ne san se me ba no wo ye panyi wo asori a wo mu kwa mu enu nti no se wo kokko wo na ye beka se anu wo abraya nware na entwaye enti wonye knocking tie no na ma sa knocking no so videos no eba ye enti Zion dem wo chimo edit share cutie juice say so minalen and opesa wone no entina na Erica dem enya de so wone no ebeye ededen ebetina ma no ayeye na no na Erica hunu say there big say so odo mu ya ye den Zion Felix ene melanin enchen nuntina enam so ma wo release sa videos no sene ebeye anka mina ehuna na chese nka ne boafu na ne enu ano no nsem no ayede apagya no inse na Zion so wacheche nsemu ede atre minalen ama na hunu na enu mu na me ne wo kase de ne ye hwen se nka Zion Felix ebeba bonte eba beka bibi ede afa ho ahunu de eko because ne etiti hu se minalen enso so enyim ede Zion Felix na na ye kokko pie mu ewo minalen ni page a chese ne ono ane official page minalen touch a chese wo di video ato hono mu a wo add man ho ne chese nyumo play wo background hono mu a wo chere ne hairstyle ne de ni makeup awaye wo caption ye ewo ni video no ase when a person is miserable in their life they will stop at nothing to try and make your life mirror theirs. A lot has happened, and as bad as I want to address it, some things are better left unsaid. I will rather let God fight the battle. I am blessed. Nations will come to my light, and kings to the brightness of my dawn. Good morning, world. We ene ye nuaba ne nsoma wode etu edwa chese wo chimu a silence golden pa ede emanu enyo mebi wo hono ma okasa wo ho a Bible krampo kasa wu tokwa a nyame onku bi emfa emanti no mebi wo ho na wo hwe na ya petre ni mini wo ho a wan hwe ya na chese nyoma no afa wase wasem ede krampo na afa ebu asan ede egu nsu enu nti wo hu ni se enyoma ekoso anka wo se nka won kasa wo ho nansu so enam sense bi wo won ma wo ka wanu tumo ho na wo jama nyame akomwoko ede emawa enkonimdia abotre no ebekwa ko wiase na chese one ena ye de ebema no hu ni se ono de wo ye nhira na nations mine de ebeba ne han no ase ebi na ahemfo enso so ebeba ni nyunu no ase ebi na wode nsem we etu edwa na dodo na ka se ampa eyam papa wa kasa wo nyansem enka ye yanu mu bia ne enka be hu ene yesi na me guy
and I will say na we say no say and when na say na chese nsem bebre na so watchio like watche maturity pa e woni nkasa ye emu anyhow a wo babonten ebebe solve issue na so wa babonten abekasa e de afa issue no e chese we matured now, we old enough on him how relationship is and on him how to handle issues. Bano a relationship need de ka a year and one. Now so do na hu say we I am a fe and our de kasa and say we a gentility outside gentility home cry and we be na just a minalen warrior or be kan say ka Ghana for hu say oh yeah okay and bibia e koso wanu e wona brabo na susu or no ne kukomu edie wo su obi ene wonu ma nyoma e koso e wo eye na brabo emu a wantina kukomu enyeden ensu asofo krampo dodo na esu e wo kukom dodo na eye wo mu nyoma e wo kukom na susu wo ba bontia so one train strength e ma dodo na hu no say ene yeden etie say de be ya bi emfa na ni weakness so emfa enkasa edi entia no dodo na hu ne say menalen say even though say de ekoso no eye no krem say Zion Felix aware eye abaya no kra at least Zion ama no abeye popular dodo na enim no ababa be hu no enti still dodo omu ni say you can't eat your cake and have it back into one fa eye and so no say de beba no normal na no de binum so hu ni say Zion say ye sapan so dia ene na wanya de kra so obi a wode na kira manza nyina so wo be ware na all of a sudden wutimi say akokotu obi tonga sa ni nipa ne kokonyem na video timi say be circulate na wo me ka hwe e wo ho e dia na te say e mema ba na say wo mo e de ma feelings e dia agora ya na entweye enu ti say sa e na Zion aye dia ene na do ye entweye wo so adwentwefa ensem no ho anything na response aye minalen e de abato bontin say na wo so hu no e fa ho fa betu eja e otuma gh comment section na like the videos na share or other social media platform so media any ekua sikapa that's na yebesan edi e share ebi makram